Вчера у Водиці вельку службу Божу служил отец Janko Kološnjaj iz Kanadi, kotri i nakazoval. Paroh otec Mihajlo Malacko i kapelanje otec Vladimir Međeši i otec Mihajlo Šanta spovedali i na koncu vjedno služeli moleben do Bohorodici s kotrim zakončene bohosluženje pred Vodicovu Lurdesku peščeru. Toto šveto nam dava nadiju všetkým nám, že keď Maria pošla do neba, že my jednoho dňa vjerojatne pojdeme ku nej do neba po zasluhoch jej syna, ktorý bol rozpjatý na križu. Toto šveto má bardzo veľké značenje. Ono ima značenje isto, že na toto šveto pošveca i kveca. Može biti tu u Vodici, alebo kjer stvari nije taki običaj, ali po drugih parohijoh soljuju tam, gdje ja na parohiji u Saskatonu, u Kanadi, tam imamo isto običaj pošvecic kveca. Ljudi prinoša kveca do cerkvi, že bi bili pošveceni. Na službi Božej u Vodici, popri domašnjih, buli i velji hosті з других державах.